How are you? To Kigali International Airport. Airport. Of course,
turi kwa Suni no kwa Ndanda ariko wahostinze n'impamo 250. Hello. Izo channel mujyayo no kwa Elizabeth no kwa Diane na Kiriki Mugisha and Esther. Izo channel ziri hano. Na mimi Otayo official. Turakumenya. Turi hano rero twaje gutega icyamamare. Dore za ndabo zijya zivugisha amahanga. Mumeona? Abantu bo muri Kenya twamenye ko bakennye indabo. None twazizanye gutega icyamamare. Hello mama. Sabana bantu. Iki ni icyamamare. Twaje rero kumwakira kuko tugiye kujya muri concert. Baniganye ijambo. Tugiye kuja muri concert. Joshua Generation Connection. Ese uri Joshua? Niba uri Joshua uri generation. Niba uri generation uri connection. Niba uri Joshua ongeraho kuba generation wongeraho connection nutabyongeraho nonsense. None twibarize icyamamare ko waje muri concert ya Joshua Generation ninde uzaba uhari nyuma yawe? Okay, murakoze cyane. Cyambere ndabanza kubasuhuza, nari mbakumbuye cyane. Kandi murakoze kuza kuntega Imana ibahumugisha nanjye ikingenza naje mu giterane cya Joshua Generation Connection. Hazaba hari abatumirwa benshi ba Pastor Mugogo from Tanzania, ba Pastor Byiringiro yakoze n'abaririmbyi ku giti cyabo nka Israel Mbonyi, Tom Cruise. Nanye nzaba mpaka. Nanye Foskaya Kimironko. Nanjye nzaba Nabe yanandutira aho bazabita kwa Masego. Kiyoboye Nabe yanandutira. ndutira abazaba bafashe. Ko murumva neza. Healing alarm. Hazaba hari healing worship. Hazaba hari abanaziri ministry. Abanaziri we abanaziri. Impamo 250 tuzaba tuhari twicaye imbere. Hazaba hari igicaniro. Ministry. Tuzaba turi muri n'uyu. Ese Isabel uzaririmba ko twabisigaye uririmba kuri channel yawe? Okay, kuririmba ijwi ntago riragororoka neza. Kandi tuzabyina umukura ibimuga byose bigenda. Kandi tuzoza tugira ngo abari muri Amerika mutega indege muze, abari Uganda mufata indege yabaye makeya muze, abari Kimironko muze tugende muri Gitera, abari Nyagatare don't miss. 250. ye Uri murajye? yewe ngiye muri Kenya wa habaye. Namenye amakuru. Yaye. Kandi Suni uzumenya ngo ikintu cya mbere na makuru. Kurumva nda ko muramfatira naho mumboneye timuzi byaba. Ngiye muri Kenya. Hayandi makuru dore. Hakika Mungu ni mwema. Ayo makuru murayazi. Iyo ndimbo ni abandi. Kiriki na Diane bafite konseri mu gihugu ca Kenya, Nairobi, ahantu bita Kayore, Kasarani, Kitengera, Mihango. Don't plan to miss. Tariki 20 kugera 22 z'ukwezi kwa gatatu. Ko murumva neza. Tukongera kandi nyuma ya 22 z'ukwa gatatu tuzongera duhure kuri Pasaka. Bwira mugenzi wawe ngo Pasaka. Ku minsi 5 kugera ku minsi 12 y'ukwezi kwa 4 2026 muri konseri n'ubundi ya Kiriki. Nta kindi tuzaba turi kuririmba ni Hakika Mungu ni mwema. Mwegere indege kandi abantu bari i Kigali konseri bien na chance muri BK Arena kuri Pasika. Ibi bitanga musa makuru ngiye kuba muri iyi ngiyi ya 11 kugera 22. Nzama ngaruka neza nje muri Arena nzaba nicaye imbere. Nije na Ben na chance ka ndahari ga ntacabaye. Egerayo wa nakereje.